magisusuay at tapulimanan toriri mo lutaw sinruwalan kada katomo haruson lihon haruson lihon no gitambalut Yesus kasasarit korong mo ay soko iwan sinunulaw kadang kotono Yesus na sondihon harmaso tako sa muna Kosoroto ko dinangaantakan Korwong ginaw ilpong sara Kadakatongo haroy sondihon Haroy sondihon No gitambalut Yesus kasasarit korowo mamoduli ay soko iran sinunong kadang koto Yesus na sondihon harong sondihon no gitambalut Yesus kasasarit korowo mamoduli ay soko ilan sinunong daw kadang kotongo Yesus lusondihon ay soko ilan sinunong daw kadang kotongo Yesus lusondihon kadakotongo sondino di Yesus Kay kano misis at ka isang samayang kinarahingan isang kadyang sorga kung sikaw da insan po da kaswabon na bay no kano kasari ihadat kapag yampay maya ditit kay sisan dahay misusuwab ikalansan andahay nga kano yahadat magisisa no makinangaw di boras-boras no nuno na pa'y kabaling kahangan dahay kaswabon na bay no nga kain sadu gisamba itino papagisisan dahay nga lumisa kandalanon umasambulo pakinangahan dahay tinasambayang dahay isang ngaran Tuhan Yesus. Amen. So nang kaswabon o sonong po ba kasari okay kung sikaw to harap kasiwatan kasari dati dat kaswabon panikid suwab itinapot mikrofon gunaon ko nga numbalan na gidun do harap ako dat sanong dahat karangahan lah ako nakita gunaon kasari ko may no pa di gunaw iti iti karuhang minong udaro ko iso no nga kulompay kura ka pero ito duwa rin umikot nga iyati ta kana tibo iyati ta kana dat iswanggat tumanod dat kinarahingan kadang-kadang ahadati aga nuno kasunsudan duwa da nakarikot subo-subo nakarikot nga akon kay may galit panasok ko gumuhan to peng kurgartiad di ampat sagi nga peng ya di gunung kinabaluhat ko ba
Ngon ngayon di ano, paparati gi. Oh, may galil lohod gi. Kau gumuan no patigati nga paing kaka apa nunuluhan gi. Ya di gunung Kinabalu ba kawan ko. Ti dia. Nga ilo no pot nodar ko. Rikot no po nga okon ko may galil lo. Subuh-subuhom duo. Jadi mamusaraw ko ng ay. No, di ko gugunaan ko ti kak nako boras nako sunod ko naman ko daharat gurup pit ko basanan nako sunod ko na isa daw ko mantin no di daw mantin ay say ko gunaan ko kangko aga di kangam nga sigog kano pa di bulan ititulan di bay no kangam di kangam di o kono po ka nakangam goduduo nga apakay. Jadi iti na kumuyan ko amo to kana po ay lanom pengkuro kasunsudan buli jadi dat it dati gunaon di gulo nga milay kinarahingan won sayon gisambot timpud dando hara keperluan dati do maguno. Iyati it angay kiguna di sa bolum iti manampi pi barukon sigag kadidat timpu dan itit kalim pupusan na pamagunan sigag ka nga kiguna nga ito ka muntak palayanan ipay tulundat ano di ka pesyo aduya ka dadaan dati may galit ada apatut sigag ka timpu dan do iyalo nagiit okon nagid ogirot aparagat iswang na palayanan iti mikrofon dat akangam digunaon ko sa bolumiti sigog kakangam o kono po kakangam nga atarang o kono po ka atarang nga goduduo nga apakay aasaraw minggay tiso haraw po sitok haraw po man dadamo tam ihuman naging dahilaid ki miyagal na dit tika pasyen dati tibo isuang karohanian nga yun di miyagalit nukad di Tuhan Yesus di dadan nagiday watu sigogad iri nagidi bontugon pamonsay ka na walay nga iri nagidi bobos sa ogirot gunaon dasar jadi puji Tuhan tu oinsanan to no pod hiti dasar nga hito kate iyati ibarukon dadan di gulo iswang na palayanan bayno iyati na nga ibontugan isang pelayanan hinoy siyo ka jadi puji Tuhan ina po ibontugan mantad bontugan ko piyo di timpo dan dagi iri na pada nga bagal at ranungan at kaswaban na ba no? Okay, jadi insan pod kapisanangan tadaw minggu misuswab kumadati tumbayan ako dat nangukab na tamu dati da bay nagi kapisanangan dat sumadia da may tamu iya kauhit pahingirikaw na di na tamu makinangaw harami pamuling nga ay iya nga makinangaw ka kung sikaw to ay tumilam mo sa kasari-sari tako dat ipangigiton dat kinarahingan. Okay, kaswabon da bay no tuluh na po dat kay aramin suswab dati hopo da mapat hari bulan 3 gerakan bandar ina po di dahad aratian nila gerakan gerak mamagura mamanaw mundali minsid numan ko di ano ilat bara sa minsid coincidon bandar kadiki isu ang Matius 10 ayat 23 sayra na payala dat manginggarit da kayo isu ang bandar di tiso pagidu no hilo bandar suway tumo bara sa kukumadia amu no po ay dat
Mongoy tambuloy bandar-bandar Israel. Tuhan Yesus karikot no. Amen. Na tok ilon no hit pianda dan dati gi. Hara duo no pianda dan dati ti. Taluh nga ino pa iti som. Andadon nga rumikot. Irini kapatayon. Ay dati andadon nga kaduhong kad oriko ti karikatan di siyo. Apo dati andadon. Apo milad. Tarimon ki. Yo dini kapatayon di. Dati man lahawo nga sayra rumikot ti siyo. Hata ka milad magalim. Korean po ka. Bila kubur katakan mari. Ay so namilang mangantab. Okay. Irno po nga andadon dati nga ada andadon nga rumikot. Jadi haro duo. Ino pa'y kumayso nga iti panginggaritan. Kasaraw ako na po dilay dam gisom dondo. Kasaraw ako na po dilay dam iti na pi right. Ako na po kayo masitar ikaw malahingan. Guluh na po masitar hitid iminimpu na ko kasaraw sebagai sangulo na tulun nga mandiang pastor saiking. Isi na pastor dahiti dit minimpun dat kasaraw ako kumano pa di nga 6 taon ka atas. Isi mo ti di nga tok di kalangan dit masitar ilo no kamuan dat panganyayaan at karahian to mo dumanong boras. Gisa mo doon nga agumuitet ang masitar datid orahian naman ng boras ilat paing kukura ila panginggaritan paing kukura kalimpukusan pamagunan. Jadi secara pribadi iho kadaw nga orahian ako'y karangaw. Nga orahian ako karangaw nga secara pribadi kadaw orahian ako karangaw orahian ako ida polambus nga ako orahian dat popintatas. Sino mo kumako di inom ko kama. Okay. Orahian ako mo ginangaw nga ako orahian dat papintatas. Jadi kamuan ko na po ti papintatas nga iri hodaho dat ay patatasan. Sa kira na po inubuatan panganyayaan at papintatasan dati kasuaban na ba naman tada pa di 1 bulan 2 gisam po doon do iri na palajaran dati nga kamuan kud orahiana kullo karay tila panginggaritan te kanubuatan nga ako orahiana papintatas. Manto ko dat magisusu ay patatasan dati. Ina pa'y patatasan dati titimpo doon nga I will go. Iti no katungagan na rohani dati. Nga manu to kadad haroy day suay ipapinto ta sinubuatan. Ilod iridiolo. Moy dat minghom boh dan dohot ay nuridi. Kasong kaduaan dati. Moy to kano hombo hitit ay dusun ministry. Haro hinubuatan mo ito kano hombo dohilo. Yo dadi Okay. Jadi karay tilot panganyayaan iri pagikangkod orahian ako ikadaw karay tinubuatan panginggaritan nga doho no pandangan itit nubuatan teka panginggaritan ng kalimpupusan pamagunan andadan to kono po paing kukurahiri kadati o gumui pendapat o gumu tafsiran o gumu cadangan dati kontak teka amu serad ari kata timpu ila na papanginggaritan lang ari kat kailah ka kaamu dit paing kukuraralan daw satu kalabihan
Nga sorohon na dati ino pa panginggaritan dat karikot ta antakan di. Nga it apo dati ombal osoro. Apo kumbal nakajadi, apo dati ombal osoro. Dati tidak pernah terlintas di pikiran dati tom nuno. Ino po'y harad paingka kadati paingka no mati panginggaritan kahom. Boleh jadi dah sudah terjadi harad osoro dati isuang pemuhandaman dati nga antakan na pulom ata kakailom paingkukuro haralan dilo da manginggarit. Miagal po doho tu atahan osogit. Tok kom ungon ako napad hirid man napad anam balaso ikon gi. Tok tumanod ka kaamo. Ay mati tumanod ka. Sagitan ka pengguro gi. Pailan napad har sakit no dugalon. Okon hagid apa kanon tika pa kanon di kausa. Sakirad hartanak dati aguli ta kapag di kagoy di gulo ba. Karay tilat mong anyaya. Sakira na pa kamanda abinsiyanan ko di tanak ngon ano tanak no inggaritan idapan no. Iri na kanto karatuan ki. Ago na palat panginggaritan nila man pendalan ata ka ilan ng pangkuro. Nga iri pagi kangko pangkukuro na po osaraw kaindalan da anta kanila. Andadan na po dati. Hit wah man dapat tiwa ka. Hali piad itin pamagandad nga ikainggarit dati panantian suatu penyiksaan ka digi. Sayrad orikot itimpu orikot iri. Dadamo tet amu po orikot itih ni peluang dati det papawonsoy papogirot pakadad diti ginaw dati det ay ogirot tumano da kinarahingan ki. Kadang-kadang got sera na pod patatasan no dati paingkam mo ti aruhay no mo ti kapya kajadi ilo kam piro na linahid dati mandadandad gisam mo dendo nga apo nakajadi boleh jadi daharay kalomok. Asaraw ko na pa di hitihi mandiang pasar cycling dilad walo na gitaon ko. Apat na napadami sa taon ko dondom apa nakari katipian dadandad ipi right siya antakan di. 41 tulak 8 pira diri 33 tahun okay? Apa nakarikot at tumbay ano ko iya kayuhin ng kalataw na dondo mantad pa dito koro ilo na panginggaritan kad orang odo ko okay? Iri pagi dat orohian ko ilo nga okon ka ilo panakanan ko tu doho na pa prinsip ilat panginggaritan kalimpusan pamagunan andadan na pa dati. Asa nangid ay lanam nunuh ka jadi nga moidet ato ko mongosol ato ko kecewa andadan na po. Pagkukuro ka di ko piyalo ay ikaw mas andadan to ka na po oy lan nagin na ko pwede antakanid di ka. Nga ako'y mati papasala edit ay manambora sa nubuatan kay kadata ka kasilap ako'y papasala santabit Columbus dilo ay laan dati ang puji Tuhan tu ay mangilah ta kapag gadimadi nga harahot karahian dati iti na pakampakan iti kalimpupusan na kainggaritan dati nga ampakan nga andadan na po dati hingga na pa kapagulo ilo panginggaritan karikot tay ko no kadil deadsan lo opisak ila Swiss dati damot hingga na pagulo mandadandad ko kapagulo na pa Swiss sa opisak puji Tuhan lah kapagulo hila panginggaritan puji Tuhan ni ka daw nun na pa kajadi puji Tuhan nga ito ka na po tigi. Okay to hilo nagid mong anyaya humlaid to ko doon mimbalangas okay sayra na pod
ori kati panginggaritan antakanda hino ko kutamarudu pagidu kau nadhilod kutabulud sakiroh det ori kati panginggaritan hilo kutabulud magidu kau dhilod kota kinabalu karikat hilo kota kinabalu magidu kau dhilo kondingau karikat hilo kondingau magidu kau dhilod nabawan. Iya deh kan tak kira-kira komoyan lagi kota ke kota pagiduan dati. Jadi katulo boleh jadi secara direct, secara langsung, iya di nakamon lo secara langsung keratian dati. Nga haradi kagulat iso kota Israel nunu. Atumbayan tako dat itinapatulon na Israel nga nakasasad. Sira na po nakasasad ilo, hinggo na po ilo, papayin kakatilat tit kota. Kota kano po, hirih na dap mangyan-ngyan, ikininan dilo nga numan dilo, pagaro, tembok, it aasala kay musuh. Ino pa ilansanon dati nga, ilo na po kota-kota Israel, ilo na itulun-tulun da ginarahingan. Ihati na po dando, hinggo to ko na po, tulun to ka kinarahingan. Hinggo to ko na po, hinato ka kota marudu, kota bulud, dapi-api, kota hayangan, kota klias, kota kinabatangan, kota kondingaw. Hinggo to ko na po nga, ihati na hit, tulun-tulun Israel hinod hiri. Moy dat iti na po kota nga, osilih dat ikamoyan da tulun da ongasonong, tu ihati na po nga, sangingyan da hiri. Puji Tuhan. Tu pansanan ta na po nga, Israel modern di pananud kinarahingan, hinggo ta na po, nga ino po'y kayo nun di nga sumunong. Iya di day tasanong hindi mo. Tok. Oh, hinay siyo. Sanong na to hinay siyo. Mano to kadad iya di. Ino po'y tato ko karohyan nga. Pag ginadaan to katulon. Hinono di kaagwi siyo yaw ka. Mada to ko darat iya di. Karohyan to po dati nga. Tok. Hino na po'y siyo hom ay so no. Katangaban to ko ka. Okay. Jadi inapahit digulod asaraw ko nga harap pelajaran natin insan dat magidu to kad hila kampung ay sala magidu hila kampung nga sarahan na dati dat iti kampung gadondo lebih kurang na bandar miagal ti bandar at kawawayaon nunuhar din na bandar. Facebook, handphone, line haro hi. Korita haro. Nupo, wide pipe haro, kampung haro wide pipe. Karaton, kampung haro karaton. Beng, kampung nga, mila transfer online. Nupo. Rumah tinggi isay na kayo mungkin haro nga ato ko na kayo rumah randa kan tadong kampung ay hilan harad nuno na pa hinad bandar kampung nga lebih kurang ibay no supermarket ay so pia supermarket secara fisikal iso takoy milam may suangkat ang Shopee, mila to ka may suang. Lazada. Nuno na pa'y mila suangan ako din na bandar. Kampung nga milahi. Wayang. Ano po dahara wayang dati. Handphone na ba no? Game. Bandar nga mila game. Kampung nga mila game.
Ay sa na beza dati ti. Jadi nakura tu mengunjungi kota ke kota boleh jadi da insan tadaw iti na po kampung-kampung dati nga pasili bandar. Agumo na kampung ikinayon dati dinaik taraf. Ako na di ka kampung. Mungkin jadi mukim. Mungkin jadi nuri di daerah kecil. Mungkin jadi daerah penuh. Jadi boleh jadi insan tada do semanu inapay kampung-kampung dati nga kota-kota Israel. O insanan kinenan dati nga menjadi kota. Ay sa ano pagiduan na kamo da kampung ki? Oh, ilo pa dadi ho di Gunung Taros madi pagiduan. Ilo na pakapuruan nga litong Pinay. Dong karajaan na nagaran na nga karajaan nila hingga po pagiduan dati. O kito na nga hingga ki. Ipiyahi suang talon manaw panaw nga akito hi. Dawlo naging datulon. Iri no di kapodasihan no di dati dat tok doruman no po di vaksin haro mo tisip pahiri ka haro chip hingga pagiduan dati akito ka tokom iri no mo ti di katampurasi dati ki. Ngonta na may miyagala pagala suang talon ki. Ngayon gadi lo gokomo ilo ngon tampa ay timbakan dit ubat tidur kodop nandom nah hiri nandom ngon pasuang adit pengesan dilod hingga hiti suang talon sera na pakari katakad isa kinainan ino pa itulon da hiri nga papoylo hal ko pa mati di tambang he lolo nga nga tanaman nga di chip ka at tanaman na po di chip o tutunan da hingga pakayaan ni dit suang talon. Maailan ang punong hingga pinananaman. Okay? Iri ni iri ni podasi dati pikikiro dati podasila. Jadi iati nga kosoro idharati adi nasa guluh ta kana dirogon. Paingka ingon man tada dati talabay ribo. Paingka iti chip paingka nasa gulo ta kana diragan hilo nagid tukad kumoy sa init ransangan do nila handa kondo kadiragan ako pa koy latit paingkukura rancangan dahay kumo 2 kumo 3 kumo 4 hino ko nagid tukad kumoy sa kamatu diragan ki det iati nga ko ilo rancangan dat ilo nuno na kamilahan dati dengan piagala diragan ki bobos dati chip kadati boleh jadi iri na po bagi ragon nagi rancangan di siyad kumoyso panimpunan apa ko nga dirid kumo 2 kumo 3 kumoyan na po nga ay amoy sala dat ay laan dati papintotosan dati lat paingkukura panginggaritan iati naging kasaro na paingkukura ragan labi pa kayo asaro dati dia siya dailan iri pagi dat andadan to na pagi paingkura na pairalan pag katutukan nuro di it kasunsudan andadan pa dati. Oke, jadi kampung bandar nuno pabeza dabay no tok magidu tokod dilo kapuruan dah di ka kano ka naging damian la kapuruan hiti ka piawalay no nga ay so nagilatirik nga ako na kasap dawlo naging magidu dil kapuruan dat sikit-sikit hara nyamuk yohan na tok ako na mati kataran dat pitutud-tutudit imiag icolok idi to hali piad ay soot kasagahan dat KKM nga ay ataranan gi dawlo naging magido ila tanganak dati paingkura
Ako tong kiad di tong kiip sih ki. Si kita kiip sih ka. May pamali. Tokoy asusa mutilasi. Nga iri pagid pa yung kura na po kasunsudan. Anda doon to ka na po. Oke. Jadi kakitanan na po dati yati sendiri at ay mangiruhay ti kampung jumadi de bandar. Yati po sebagai orang-orang muda hari cadangan-cadangan dati pengkahaman dati ti kampung dati suatu kemajuan yati imong imbulay iti no kinanan dati nga sili bandar. Moy to kono dila ka bandaran muli to kono nga orahyan to kod ino pa kinanan nga miagali naway andati dilo bandar iri nandan manto kod iti katua kadati. Yati imong imbulay mo papointa langin lo kamo na bandar bagi. Oke. Talun-alun pengkuro. Aspal na dako. Oke to kuno kahit haron na hilo Facebook kot aya. Poping kita talun-alun. Garabol mantadit. Dilahid gisambodan do garabol. Pemimpin-pemimpin kerajaan bersiliganti garabol kasari. Ilo nohot aya. Haroy pemimpin dat ya dimila datin angkaton. Asusat kay mangangkat. Tui na pa'y pamimpin na kapagulo agumo na tusin. Milo na mamalapis ki. Pingkada ta saro dati harohi monopot nga ay sa tusin. Ay di mila tumanding kadaw. Taburo sa di pamimpin dat piro na taunom ay sa kemajuan ay ki. Nga secara positif ay sa kemajuan di pohoron di siya melambat-lambatkan ilat iti napakayanan dati nga asili bandar. Secara positif lah. Mantad ko ano nga simi na talun-alun dat mediri kampung dati. Tanda na po nga luar bandar to ko po. Ay so waig, ay so latirik. Luar bandari. Na pa nga secara positif lah. Nga secara negatif nudi man natin memilih pemimpin dit ay sa kemajuan ki. Pilihan to kapag nga manahakda kasanangan kumadati. Nudi man dati memilih kinarahingan. I will go to kumakinarahingan. Sa kiranad ay siya kano manjamin dat kapasiyan dati. O kano kahiti pamagunan. Nga lobby pa dila kapasiyan. Pamagunan dat. Paingampus. Tok milay mati piagalan nila gi. Nudi man dat mamili pamimpin dit ahara jaminan. Kumad kapasiyan dati. Kinarahingan ng rogon isay pilihan dati. Ino pa'y kinarahingan hara jaminan di siya lobby pandad kapasiyan pa ingampus no jaminan di rogon. Jadi no di man dati mamili di pemimpin dat aman tamong kebajikan penduduk teka aman tamong apa pamaju dati. No di man dati mamili di rogon oy lan dati kasunsudan na pang kapatayon. Basug tok hindi mamili di rogon gi. Jadi tok pati mo kapit I will go natin pili Tuhan. Ikano menjamin da kapasiyan dat okan na kahit pamagunan nga ipamagunan na katilamos. Pili politik ini gi. Pilih YB yang mampu menjamin kesejahteraan rakyat. Oh iya. YB itu nga yang berdosa pun madi. Oke. Jadi boleh jadi nang kamaju nanti kampung nanti baino mo. Mama na to ko gakod. Harangay karita.
hana-hana kaanu da kapal tarabang. Nakajadi na po da kapi karita tarabang tokom o tumoy ano kudot gumuna di pagilitan dati kanu ay sa latirik ay sa waig ay sa nuno po ay sa lain kagumuan kininan dati bay no haro manta diti kamajuan kanu toko dat magiruruba alamaya manta diti kamajuan pagangatan na pod pelajaran dati do bay no nunugno pa'y haro kemudahan-kemudahan yang ada may na dati gunawo untuk dot pelayanan kumakin rohingan timpu dodondo haro ditit handphone milo takad WhatsApp milo Facebook milo Messenger milo Insta milo dot Telegram Nunu na pa urusan dati hanya di hujung jari. May na dati gunawa untuk pelayanan Tuhan. Untuk I will go. Dan sudah terbukti. Iso na pot bukti dat gunaan dati untuk pelayanan. Nga katanud to katit pagisisan dat hingga na pod hitikinenan dati iti pagisisan na kabaktian. Tidak kira na KKR dusun, KKR Malayu, hari don murut, hari don rungus, nong giris, don bajau, daharono. Nuno na pa'y borosat iswang dat pelayanan na kinarahingan. Iso na po tanda da gunaan na datid untuk pelayanan. Itinat I will go toko, maya iti kasalimbahan ngay. Mo'y toko tanud. Iso tanda dat iati na po nga mamaguna hilat kemudahan-kemudahan dodondo untuk pelayanan. Kumoduo. Naguna da dati damyagaliti. Nuno, kumoduo. Harano po hapadaring kita kiridit dati. 2 GB na po kota dati. Haro gunaan dati so kurang-kurang go iso untuk dot papakirim bo ayat tet imilam mga hak da tulun da suhay hingga gumugunaon dati iboros tay ko ayat imilam mga hak kominsa mo kakumakinarahingan ko ipangungumang hingga tagumo ako na po dati dat agumo na pa panggunaan dati iswang dat kamajuan da dando nga mangumang takatulon gi membawang lobi ko gumo panggunaan dati lo ko mga hak katulon papingkirim ta ka di boros-borosit kain sa samod kumadela rumikat kumakinarahingan nga I will go nga ito kadit tibay no tokom oy topatid gumo nagi pamadihot pakayon dati tid papakamuamuo kon gi nga bay no I will go inapay ako mbala pakirim mo ayat papakirim to kana did ayat to bay no tinsa samod and ato ko no po kay Lord no kala mangayat kadi tumpinay doro ni pakirimon na pailingot ikay lang mangayat diya pakirimon na palaling ka moid akon ka iati at katanggong pakirimon na pailing ka KKR dusun gi kumadi siya na sandiri ni siya mamurintad jadi agumo ilat kemajuan daharo may na dati gunawo untuk pelayanan kinarahingan nuno no pay harod idati ano pa dati gunawa untuk pelayanan da kinarahingan napili na dati kinarahingan ikano menjamin masa depan dati may na dati gunawa untuk kat iri kada didat memilih tokod kinarahingan untuk ke masa depan akon na kayo ito pamagunan nga ipamagunan dawago sumanu nga ilo na padit kemajuan gunaon
pakaian dati untuk pelayanan di Don Rogon. Ay jadi kangam teh digi milan na pohom pa pelayan memilih toko kinarahingan nunu na pay harad idati isiyo na tujuan dati ipe karaja dati nunu na pay mandati pubuato lakukanlah untuk Tuhan. Sakira na pod untuk Tuhan na tujuan no tumitik na pamumbangan ngay kapasiyan dati digi karaja kita lakukan untuk Tuhan. Haron da kejujuran no di isuang na pekerjaan. Handphone lakukan untuk Tuhan. Nunu na pay aangasan ng ngay na handphone dati. Pugasan ngay dati. Nupo. Makan. Kita makan untuk Tuhan. Moid o sihat ako ti. Kano po pati lambos da pelayanan. Tumitik na po ipangakan dati nga piliyo ni dati. Nga asadap kasari na po git. Asanangot untuk katinan mo. Iri nagakapay taburo si di mo. Piagalan nanda dati. Daging sayur. Hingga ta sadap. Tok lugon na pa'y sayap ayam. Asadap yung materiasi. Bosohon na isadaki. Oy, asadap mati. Nga ginumugumu matusi. Kau malo ko na mamasaw. Ano pa gumo na tusi. Ay, ajadi. Mumbalon na o kabanit. It nuridi. O kabani luping. Kakanan dat pinamasahan. Asagot ng kasingudan. Ano jadi ako rito si ay madadi o sihat ka piyo nga ay napindalan lagi. Nuno na pahit iharad ti pamagunan may takanod gunaw untuk pelayanan na kinarahingan. Mamalik karita tarutamad ikarita sikinhin may takan na papamali buli kurang kataw kakuan na po nga iti na po karitati ang gunaan ko untuk kepelayanan kanto oretan na po digunakan untuk pelayanan kurang kasari takurid itulun nga oretan na po pakaian ko untuk Tuhan kanu isiyo nga insalan pamahalon di siyo nga siyo mangurang isay boss kad atumbayaan na pa siya digi sama adad adventist siyo teko ikatumbayan da suway nga atumbayan mga kinarahingan return na pod untuk pelayanan da kinarahingan isiyo nga ay sasalan kurangan nga pelayanan kinarahingan kadi pangungurang ngatok ina pa'y pininsusanom kada ano da ko kurangay may panalakoy gula dat patiukan tumagwang takad hidup dan mati korikat hirit tamo nga berapa ini 30 ringgit buli ka 20 ringgit ano pa nila ng sangkura sinusasyo mini salakay dit nuridi guwaset nukubasan dat patiukan may sakot kinawas-kawasin di may napakiwan si karita barapalah paingka kanu nga talampaw juga umbala dan iya tokoy mongro matigi jadi nununa po hit iharo may na dati gunaw untuk pelayanan kinarahingan irina di tahun si hila pelajaran dati lebay no iti na gerakan-gerakan bandar ihati ka daw nga bandar ngay nakasunsudan dati ti nuno na pa'y gerakan-gerakan dati gerak khas ti piya nga may na dati gunaw untuk pelayanan na kinarahingan jadi monggis sangkura kinawasi monggis ki
Diyo na pom uhang ko nagita kakandat gula patiukan ko. May sala ko eh. Jadi iri kangko. Santab na padit harod untuk pelayanan da kinarahingan. May na dati sukong. Miagal kadi pa panaro na sarita ki. Miagal lihitid wilayah 11 di Minggu di Gulo. Hardi masuarat dot hari sukarilawan na poto dot hilad sumatalon pensiangan mo. Nga ikompok ko no kung nagyaham ako din nakatanod dit pagibabarasan da timpunan. Ino pa di kaputusan nga pinolos uli karna pinatad numana di mission po to do ilo gaji na pa di nga kayo ang datulan nudi pangakan nga kandit kasalimpunan datulan agumo na di cadangan akhirnya diterima 250 na hapod man patahako man patako untuk dilo papak kita dat iri na hisapot diot kumadilo nga iho na pamadagi 300 nga kasapo ko nakura nakombalo ko minadikinenon ge tokoy susa mo tiasi iho nga ko'y kasap haranon do hit mantakon do pungutay siyod may bertugas sa hilo ka sukarilawan tok iati na pohom oy ay so tayo di gaji misyon ka nga atapot na pakapiyahom sorohon pom kasap kaya mo'y kamo ako iho kasap iri pagid pungutan ka na pom hara na pod idea nuno pod idea man na po pasumbanga di siya miagal ka hilapon siyangan ki tok nako ngoy ako nom 5 jam mo mamanaw garabol iho nga ako'y kasap lain ay so lain wahig ata ko po na kayo lampain kura latirik apay la lampain kura kasap jadi santab no pa dit usaha diyo iso karilawan dat ngon papingot ada di lasado tok haro di pungutan kam mila na pom tok sukungon to ko iati nga ato kay milamoy haro na papabolid gula patiukan pero di sambutol 500 ringgit man pa katuon na hopod daripada suhon ko may sala kay di monggis jadi nun na pa'y usaha dati papatilombos da palayanan kumakinarahingan man to ko na pasuko nga o kan na pa ka iati sumukong iati man ko da jadi ato ka na po milam mga dilo hilo ponsiyangan ina pa po ngayon dahilo si kapan dati mo ano kung to madato kan iati alantik o gumo na pabagyahat komento ka tibag kadang-kadang kat kobi ako ilata nga masitar mo andam iho nga mimbora so ko'y kadang-kadang tulun gyagi aya paingkam kada apatut teman nila masitar ka nga nakura to ako mo iri no matiit alasan dati digi o gumuboras dati nakura to ako ya mo ipoto doon nila ponsiyangan mamungot din panghop dilo harohit ay balik juga ka bulan 1 minamungot akan bulan 2 minamungot bulan 3 mamungot takan tiap bulan ka nga kay makasapo mo ako no pa kasapo mo ito sikapan tok pong tanto kay siya isa di man ngon poto do may lopan siyangan ki jadi may tako no patilambo sa nuno na pa'y usaha iati masing-masing dot papatilambo sila pelayanan iti handphone dati mila dati gunaon dat isuang na pelayanan boros sa kinarahingan
Moy kopya panguhat at nuno tabar kadit kombolutan digi. Tok hilo kapuriman matila di paduli kan. Haran na pa'y tambalot dati lahid to kunad nuri di amo na gurdi siya gi. Nga nuno wasapay nuno tabar ka nga tok numaru mati sarita ki. Jadi puji Tuhan tu iati na pom I will go nga ito ko. Itinohot koinsiden bandar dati ti ikampung nga bandar to kan dati timpudon do. Cuma da pahit status kampung at ana simbanan. Mila na pom bandar ngay to kan dati. Tu ino pahi haro diti dati bandar na ngay. Jadi ihati na hi gerakan bandar dati timpudon do. Nuno na pay mila dati man pay mogono iswang palayan na kinarahingan man pa dati pati lambuso. Okay. Jadi pahilon to kana otok kay ngam-ngam mo jamanam di bay no. Anaruhi mo tilo harap tako po no kasu ang ilot tulisan-tulisan dat miagal ko contohnya Rodney Stark tako po no reta nilo gi. Anaruhi dadi lo nga tok ihoti nga amu ano kaulo ka tana tu agumu tamo da taguangon paingkura piya nga siwatan kasari takad untuk dat pelayanan da kinarahingan ti minsuswab okay. Jadi muntok kapailan dati harasangulo na makikinangaw pinapacadang daho di kanihab kana po siyahom moy dat atur-atur sakir na pod aiso dadong kaswabon ano pagapilan da sa dapon man na pod manikid kaswabon yun na pod jadi katatapan ta na pod tinga sakir na pod ay sa karanda tadaw do bay no nga ta na papaharad sa dapon tinagasan ta na pod at manikid swab ay san pa bay nam aiso swab haro monikid ka swabon ta na pagi ay so na dihi magapil at doon sa dopon ay so tirdi man ta na pod asal monikid ka swabon yadi yo kayundo nga mihum-mihum ay haro sa dopon kay so ay so di tirdi monikid ka swabon ta na po ay so na po kaswabon idi ay so no tu haro po swab otori mo kuhit pandangan di tambalut di hom manto ko pendalano lah monikid kaswabon to ko ay so na di magapil doon sa dapon sakir na pod pohoron nga akon kasabab dat ay so kabaktean di kaswab papaharoh na pod dit sa dapon nga suway na kamoyan jadi tumayan ako iya ko nga magakunit di puji Tuhan tu hali piya dia di kumuri-kuri takay mo tigi apo na kahit 2 tulan kumuri taka na ina pwede guluam tok 300 kumbala 320 kare dan na pam 297 ano kare ka 300 gi ipangintangan ko nga memang gat atapis takay mo titi semua ngagid 1 bulan setengah toko siring toko no isahay no kapiyahi kahano da tumilambus miyampay datid iswang dat kike aramin susuhab nga agumay bagya factory lo ba mungkin dat masala telepon panuang ga telepon irina di antara di masala akita dati lo bagi awayan dati nga atumay ano kun ipiyahit kamong dati nga ino pa'y ginawahom sambayang delo nga kasari-sari dat monghup dati iswang na kay sisan minsusuhabit ti. Jadi puji Tuhan rahian ako di dat miyampay ta kapahago di tampinay konsikahan production o gumu kabaling kahangan dati dat papatilambu siti palayanan halipad ikampung tay kay bandar nga minsamok sumonde kasari to ka kumakinarahingan o gumu akan takan nga isi nakasari at bontugan dati
Haroson lihon, haroson lihon, no gitang balut, Yesus kasasarit korong ay sako iwan, sinunod kadang katong Jesus na sondihon. Kano umisis at takad iswang nasambayang. Kinarahingan iswang kerjaan sorga, konsiko dot panambarasan di kasabon di bayna naway andahay. Iyahay nahit tulun-tulun da po katilambus iti palayanan. Akan na pa kay kampung, ibandar, tayo kahingga na pa kinainan dahay. Gumo nagi kabaling kahangan daaway andahay Tuhan. Nga, may nahay uhupay, mahidat iti na papalayanan, muntok dia, makatilambus dahingga na pa kinainan dahay. O Tuhan, ay landahed iya ni mila dahil lansanon, akan na pa kahiti pamagunan iti nga ipamagunan na patilambus. May nahay ahako, gisambat patilambus iya hay dat agirot ang tumanod ka sa dia. Sumambayang hay mentokot, kombalutan dahay di iswang na masaala, terutama di iswang na masaala kesehatan, may nelo anway dat panghupan maya di kalidasan dat. Ay gitandir no, gisambat iya lo kadaw nga milyon paggunaan iswang na palayanan. Umpeng ka nagiteng sana ni kambalutan dahi iswang masalat awayaan dilo masaala keluarga tay ka masalah pekerjaan dilo kahaharan nuno na pay masala dilo nga kada yahay may tong kiaday tu iya nahisan di handahay konsiko Tuhan tu kapag yampay kaguhet tadaw da suwab berkata yahad iswang dat pagindalanon pekerjaan dahay di tadaw da bayno. Tinasambayan dahay iswang ngaran di Tuhan Yesus. Amen.